Agbare voorsitter, what does it mean to be united in our diversity? South Africa has 11 official languages, 4 major ethnic groups, about 58.4 million inhabitants, 10 major religious beliefs, and one goal, survival. Chair, it's clear we're different values, different cultures, different prospects, and different beliefs. But what's lacking in South Africa? The one major thing that will solve a large percentage of our problems: respect. Respect for yourself, your culture, your religion, your family, your language, your ethnicity. Only when you have respect for this will you be able to respect others. Die HAT definieer erfenis as volg: eienskappe van 'n vorige geslag of tyd op 'n latere oorgedra. Voorsitter, daar word gesê dat erfenis die spieël van 'n nasie is. Ek staan vandag as 'n trotse Afrikaner, trots gewortel in Afrika, trots op wie en wat ek is, trots op my taal, pragtige Afrikaans, trots op my kultuur, volksliedere, die FAK, die HAT, Academia en Soltech, trots om deel van 'n groepering te wees wat Suid-Afrika ontwikkel het, inisiatief geneem het, leiding geneem het, uitvoering gegee het aan die woord van God, naamlik bewoon en bewerk die aarde, gaan heen en vermeerder. Watter taal kan die kreun van die rooi geroeste windpomp in die Eilvlakte beter beskryf, omskryf, soos wat dit moeisaam verwese sy angel diep in moeder Aarde se donker skatkamer steek, om getrou, gedwee, teen die tempo wat die wind bepaal, die soet lewegewende water na die oppervlakte trek, om die skurfgekraakte dors te les. My taal, Afrikaans. Voorouers wat ons geleer het van hulp verleen, hoflikheid, konfyt kook en vooruit beplan. My kultuur, psalms, gesange en gebed, my geloof. Wees trots op wie en wat jy is. Chair, government is in the process to attempt to erase the existence of some of the cultures in South Africa in contrast to the preamble of the Constitution. Why, one may ask? Is it because there might be a culture of entitlement? Might it be a culture of envy, regret, revenge, or hate? If you are endlessly focused on the success of others, you will always stand in the shadow of their achievements. Suffering doesn't destroy faith, Jay, it refines it. I've said it before. Government might try to destroy our culture, our heritage, our achievements, but they will not succeed. Die regering sal nie daarin slaag om ons van ons kultuur en erfenis te ontneem nie. Dit bruis met trots in ons are. Die onderdrukkende uitsluitende viere van beperkende wetgewing en regulasies verfyn die geloof, versterk die gees en spoor uithou vermoë en 'n strewe na sukses aan. Die ongetemde drang om oorlewing, ten spyte van die onderdrukking, ten spyte van vooruitgang vir ons nageslagte, ter wille van vooruitgang van ons nageslagte. Solank as die ANC aanhou om te onderdruk, af te kraak en te lieg, sal die vlam van motivering, sukses en aanhou en oorwin al hoe hoër in ons harte brand. Heritage Month, a debate on being united in our diversity. Wit gepleisterde graf. You boast as if you care, as if there's no discrimination, no exclusion, and no expropriation from your side. Holding out a wilted olive branch. That is how we see you. That is who you are. Only when cultures find pride in themselves without disrespecting others, only when they do not blame the past, their shortcomings and failures, inabilities, lack of sense of achievement, only then, Chair, might they be able to thrive as a collective, contributing to their own heritage and that of the country. Die VF+ dring daarop aan dat daar gelyke geleenthede, gelyke bevordering en gelyke beskerming van alle kulture in Suid-Afrika moet wees. Soos by Magersfontein sal ons, ten spyte van 'n oormag, die goeie stryd stry, die geloof behou en met trots nederig die stryd deurvoer en oorwin. Meneer Point of Order, Chair. Dankie, voorsitter.